travel, mukbang, hosting events, everything on Paps TV. Hello mga Paps! Welcome to my channel, Paps TV. Hello mga Paps, adto mi sa island sa Mocaboc. Samahan nyo kami mga Paps para may idea rin kayo kung ano ang island ng Mocaboc. So tara na, let's go! I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the changing in the sky. It gets a little lighter over time. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. Yes! Ay, salamat. Yan po tagil sa Mocaboc Island. Pila ko tayo eh. Pila ko. Wala, bawa na itong buwan, asa? Ano ito yung buwan? Nayusap ko. Kayo eh? Muro magbuwan, Toledo sa San Carlos. Wow! May isa? Init eh. Suga yung driver mo dagan eh. Ha? Gamay kayo ang driver mo dagan. Gamay din mo, dapat kayo buwa? Mga kapaps, yan natin sa Mocaboc Island mga kapaps, no? Then naabot na gid mi niya akong mga kauban mga kapaps, sila si akong kumpare nga si Parijisi o si Sister Rebecca, ug nasa siya mga kauban nga di karon, no, akong nakauban niya. Then ako nakita karon mga kapaps, no, mga buwad bulinaw no nga gipangbuwad karon rin mga paps.
Di nangutanaw ko mga kapaps kung tagpila kini ang katida na ni mga kapaps 220 ra gyud ang kilo mga kapaps. Sobra ka barato mga kapaps. Ako bitaw palit ko ani no. Tanawan ni mga kapaps mga limpyo kayo no, wala kayong mga gitawag og unsa pa diha nga makita na to nga mga mananap nga limpyo siya pagabuhat mga paps. Okay mga paps, so ari sa tadi sa akong mga kagrupo nga paps adto tadi dito. So aron makapakita nato ninyo ug unsa ang kaanindot diri sa Mocaboc nga dapit. Tara na. Rising up like a phoenix is. Been tired of pushed down the grounds. Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rest. Feeling the holes. Diyan ba to? Mga kapaps. Kung na Pero sa sabi sa kaldero pagkaon ganito mga na paps. sa bawon Totally na kasi malaylan yung chip sa lantaw mga paps. Chip sa lantaw paps kaya karon mao di nag-prepare sa pagkaon. Chip unsa man nga pagkaon na chip? Loto na ng kinilaw eh. Loto na kinilaw. Kinilaw na. napay. Usa bila. Okay lang. Muning isda ang mga kapaps wala gyud may kaila unsa ni sa isda. Basta na ipulas babo. Ayun, gusto ka ng parating dagan. Pagkapalit ang baboy bi. Ay, kadong, kalimpi na ka niya dong. Kakauna ka. Uwang pukunoy. Ano na, di? Ismael. Ismael, yung video na. Ay, gahak ka na. Ha! Diyari ko na. Nayari ko. Diyari ka, diyari. Ay na lang, ay na lang, ay na lang. Ay na lang. Kaya pala pilon pamangyo doy. Uban man tas store. Uban man. Siguro, hindi ka naman nakuha. Ha? Ay, talikod na. Could keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. I can feel it still. Got another
for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, I can feel it still. We can fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. We could wait until the walls come down. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Nothing over now, but I feel it still. I can feel it still. Hello mga boss, thank you so much sa pagtanaw sa kong vlog. Please like, share, subscribe, and please click the notification bell. Pulax TV. Sunod na usap mga kapaps. Thank you so much. Aka mo ro diha, mao dia pun. Ayaw. Unod. Okay, say. Jara. Uy.